Yes, ikaze nanone kuri Zoom TV nimba ari ubwa mbere uhageze ibuka gukanda subscribe hanyuma ukore na share ndetse unadusigire n'igitekerezo cyawe cyangwa se comment yawe ko ubyumva. Hanyuma uyu munsi rero ndakubwira yuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko mu mwaka wa 2024 diplomasi ye yakoze akazi gakomeye ituma igihugu cye kigaragara cyane ku ruhando mpuzamahanga. Mu butumwa yagejeje ku mitwe yombi y'inteko inshinga amategeko ya RDC kuwa 11 Ukuboza 2024, Perezida Tshisekedi yatangaje ko iyi diplomasi yatumye amahanga ashyigikira igihugu cye mu gihe umutekano wacyo ukomeje guhungabana. Yagize ati uyu mwaka wa 2024 waranzwe n'intambwe zikomeye ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi munyihanganire kubwo kwicisha bugufi bihamya intego ya RDC yo gushyira imbere inyungu zayo z'ingenzi ku rwego rw'akarere urw'umugabane na mpuzamahanga. Perezida Tshisekedi yatanze ingero zirimo kuba RDC yaratorewe nk'umunyamuryango w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, agaragaza ko ari igihamya ko igihugu cyabo cyiteguye kuza imbere mu bibwubahiriza. RDC yatorewe kwinjira muri aka kanama mu mwaka wa 2024 ukwakira hamwe n'ibindi bihugu bine byo muri Afrika. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi byabanje kwitambika bigaragaza ko byaba bisa nabi kuba igihugu gihohotera abaturage cyakwinjiramo. Iyi miryango n'amashyaka byagaragaje ko leta ya RDC ikomeje gukandamiza abatavuga rumwe nayo ndetse n'abanyamakuru, gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no kwica abarimo abanyapolitiki nka Cherubin Okende warashwe mu mwaka wa 2023. Perezida Tshisekedi yatangaje ko nyuma yo kwinjira mu kanama k'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, RDC yiteguye gutanga na kandidatire ku mwanya udahoraho mu kanama Karoni gashinzwe umutekano. Si ubwa mbere leta ya RDC yaba itanze kandidatire muri aka kanama kuko mu mwaka wa 2019 yarayitanze ariko ntiyatorwa bitewe ahanini n'ibibazo by'umutekano byugarije uburasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo kiyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Icyo gihe ingabo za RDC zashinjwaga gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'iki gihugu, ndetse aka kanama kari karagifatiye ibihano kugurwa ry'intwaro. Uyu mukuru w'iki gihugu rero Felix Tshisekedi yagize ati gutanga ku mugaragaro kandidatire yacu mu kanama Karoni gashinzwe umutekano bigaragaza uko twiyemeje kugira uruhare runini mu miyoborere y'isi. Yahamije ko RDC ifite uruhare rukomeye mu gukemura amakimbirane ku mugabane wa Afurika nyuma yaho yinjiye mu kanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe umutekano. Perezida Tshisekedi yivuze imyato mu rwego rwa diplomasi mu gihe ingabo z'igihugu cye cyangwa se igihugu cyabo abanyekongo ziri mu ntambara n'umutwe witwaje intwaro wa M23 cyangwa se M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu Gushyingo 2021. Yari yararahiriye gutsinda M23 yifashishije imbaraga z'igisirikare cyabo n'iz'ibihugu by'inshuti. Izo ngabo zirimo izo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo n'iz'u Burundi zagiye muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko n'ubundi birangira zikubiswe cyangwa se birangira zinaniwe gukura uyu mutwe witwaje intwaro mu byimbo. Nago rero nasoza nakubwiye amakuru yiriwe hara mu gihugu cya Amerika, aho umwana w'umuhungu w'imyaka 2 n'igice muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine nkuko nabikubwiye, yarashe nyina w'imyaka 22 by'impanuka akoresheje imbunda yari iri mu rugo rwabo. Jesse Nyamina yishwe kuwa 6 Ukuboza 2024 bibera i Fresno ho muri leta ya California, imwe muri 50 zigize iki gihugu kigiye kuyoborwa na Perezida Donald Trump mu myaka 4 iri imbere. Byabereye mu rugo Mina yabanagamo n'abantu batatu barimo umukunzi w'imyaka 18 witwa Andrew Sanchez, umwana wamurashe n'undi mwana w'amezi 8. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, polisi yavuze ko iyo mbunda yashyizwe aho umwana yagombaga kugera bituma akora mu mbarutso arasa nyina wari uryamye hafi yiwe. Uwo mugore yahise ajyanwa kwa muganga ariko bibu by'ubusa birangira n'ubundi yitabye Imana cyangwa se abuze ubuzima.
wa mukunzi we cyangwa se wa mukunzi we warashwe witwa Sanchez yahise atabwa muri yombi akekwaho kubika nabi intwaro no gukora ibikorwa bishyira umwana mu kaga, ariko nyuma arekurwa by'agateganyo, cyane ko nta bindi byaha basanze afite nubwo hataramenyekana impamvu yari atunze imbunda.